assignment bi a me pesa wo ye ma me team se utie na se wo ya asumdue beba me no obi akora ntesa wo ne papa ne twemba na amentie so e nyama bebre betimi asi mento me hye me matade ehemi na me di for the pama me ohu me se wo ho ago no one dress yi mo ka ho be na yesi e bompa ye kura wo soro ntie ye me mo maka what to na me de na sema motuom ye nya mo na mo mene no meboa tete no kwa de na mo ho fe kura ntan kwa soro tena ya na sofofo bi yire ho nya fe na de ni nya me frɛ sebi e mo ho fe sebe ya ye betwe akra amenya me eze wa de Yesu asenu ye mo asu ye mo wasenu ye meboa sorry aja ma fanya me sempna twe ne sa ne ma ne mentimi adai problem susu aka ose asusu akwase aje mi sanso na aye ne so nyansafo ati shi to ma ne bi wati hey papa ni naked picture mama wati me nyama wi se mezu nyame kura se me mfre nyame se ne se hu nti nyama akoma mu nti de me ye bia nyame kura me nya sure se woti so on mai mama so ni me picture no twa ne sara na so odi bi na ato aso ama me me da hwa wi asese obi abia me window ato ne ma ko bi agumi dem ho no hey ana me chesi na ma hu ni pakro di ne ma no gumi mu e ko asese ye din ade a ene ma ne sane ma bi na asemre bo mo hye no pantan ho no papa idina ni asimi so tenten a wo peme obeso owura meta square mu adai ade na ekoso to aso mo bi de sabi madaja me naked picture ekomo so form antina wo yesa nyawo na hwan me won nyawo na hwan na me da be na ma ye bibi kura mama tweme fon da wadwen bonye kita onti ye bibi a wo do fon ye butubutu ye fon ani ni ya ye tweme ye wi na asore na obi afa na de ye ko